Lakha yau Pope Francis haka khatnya turuk Desember haus nem cijar ndais pa laipungdu ha Flores Buenos Aires hakari Argentina. Bar ulaklano nakani gabatai haka step arhawi turuk April arajar posan. Katkum kitulong kubor Pope Francis ulaklano dayna gajing pangstro. Ladan shipnai hadin balomi na hospital nakadaw kajing pang pneumonia kabade kajing pang kabajrong tam hakikat artlik snam hagajing long pop jongu haga karsa turuk rumpang Pope Francis ulan Islam ha kajing pang badai hagitor lakin no marmari ucha hospital nak banta kajing semar kabadai kajing pang kabajor hagajing ring siang tang shisi yashua bun klat naganai kabartai Pope Francis ulmi syaki paiba pan ayah kejingarku nakam taki ista. Barna kalian kau Vatikan katkum kita long kubor. Baya kamit berangsa jong Pope Francis on tep dan buram haka aran tuturik uyayong arjar bosan haka porch pew men step ha St. Peter Square. Kubeshwam.